no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na ye de asie brona so ko nyuma so rade mfa nkomra asomdue mu nya senkani dia ya no ahwe live e wo Facebook/Adom TV say go TV a 119 and a DSTV a 280 incoming MP Bismarck akwesinsia nso aye crowd do bon krata no ha online stories no so e wa ha be me na mo akwa Meje Sofia e bia boko de boko na nso e o nyame adom ade achi ye de nyame ase ade achi ne se sa ewi ma bia ma ya nso hya se nguye de ye kwa enwa so na rade ama ye home kwa ye ntua ka die amoja papa bi edi mu afusani di o last story ya o ye na onabkodjo pon ko me kan simbi fan show tim se aban djuma na me yenti se na me pe na me ye wo ye ni sa no ma ne so be ye okay yimfra kuma pem enye ye nnuma se ne se ne fata enkotena office na mfa 6 hours enye phone calls enye WhatsApp Snapchat TikTok Twitter Instagram na enye 2 hours wakatwa kamua ena aban tweka yenyire ho ba bi e wo bia mfa som ye man Ghana eno na obi kan sembi Ghana ni wo fa bia wa abrochira asem to yo ba beboye Ghana ye ni wo fa bia wa abrochire yes asem to ye bedwan atoa no anampo se bi wo ba be firi moja e japade bi ye ankasa ne ye wo fa ye ankasa ne ye soa ye ankasa ne ye maame ye ankasa ne ye papa o man no ye ye dia yenye man emfansi wono yenye ni ha kwadworo femfiri eso yenye me modwuma if your man be ye oh ejina emienu so tohu ase ejina sure yeah yes so yeah ye no kokwasa de asa so ene be ye mpanimfo bia anya na sede adwuma no bia anya ne de ne yaso ahomachia be gina he ye so de ye o de sure sa nyame hu ye mobo na ayi sorry bia ye na enura na mre ni ho sukuu dan yo se hospital bi sebi akwasi asa sebi kukobu na ponche dan enura na mre ahwa fe mabre ma ya hampo because ya can't me question na me bisa me hone school dan kro atimu eyemfutro enti omo be kwa bade bie fi na me so omo te air condition mu kra na da sei mo pu na yare enti assembly no mpanimfo ana ye ntime mmodwa mmodwa wo ho ne nyina sa ban no kra na emfa ma ya community no so de ne ebetumi aye e de aboa assembly no na asa assembly bia wo education ayi wo ho no mo ma pro nkohwe ana omunya weekly daily monthly report e wo school sinimu ana enkra ne te bia wo school mu anya akono anya fe ana pomode kwa de yenka kora ba bia ya hospital bi so de mre fi kuro no enye na me yare na me kono mesa de yare abade na wo hospital kwa teacher say I don't know yeah they are semni say wonni baby say Ghana ha sika pa ni won samu a kwasi wo be kokwa anka bia anka ebetimi ahwe on so obeko ya re wo hwe dan yes just say me dwen wa hwe de dan yankrate yes wenye nkukobu kwasi kwada show TV ne so wenye ponche ne enye wo na we bede wo kokra wati adwen na timi I refresh agide kana to ho na we wo post teacher onko ho oso wonko a oso ye post teachers ko enkronkum mu amuso wonko oni ni nwie nyina na akotena class ehia they say ni nwie te class ma ya so fan o de nya esiku ya so fan esine so ya cement ho yes cement ho ote akonya papa so ne de won o de yi fan fa to jai ba bi ote kura chira de yen cement ye baby ote a water de o jina footroom o bi mo staff common room wo kira de wi teacher betena se na wa mark wanu munsuo bi aduane bi wo ho no a wakɔhye baabi no wadi washroom bi wo ho ne yamye ne ya ope baabi adwo so wakoyusu but we school dan we na we nyam po de school da wo ho de kire say school dan aponche dan ko say ba ko bi su kura wo bio area ya me adma ai Friday be ho adwuma na school dan e ka say adwire gu area ne classrooms ni nyina ya 3 for class in class 1 to class 1 to class 6 it class 1 and 2 all the same class
eti e chere class 1 for there, I say class 2 for ye di. There be won pie. We. So ye. They confuse you. I don't know me tie class 1 there, me so me wo class 2. Na me say wa kra no, wa wo cycle mu ho kra ye chere wa. Ya bia my Friday be show video na mo hunu kwada wo dem na. She school dan ya mo fratim esua. Me hu. Oh, and I no nko ho bi ntino ya na ne kana ye me hu e any problem no. Assembly no Adom ma report district circuit supervisors penny for me hu e frustrating mo because as anya say wo mo nkan yo ya kan na ma so be din no wote ho ti yesra mo penny for mo jeje to bebre wo mayi mu school fees hu to deda ho no ne ade anya bete nti say ska na kwan ti ya katu yanko a yem penny for yesra mo no mayi de ya se de bebi ejina na na ejina nti dia pa ne yakoye ni mo mai made ade a hwesika pa ye nya wo Ghana hanom oh yan kano kre kire si ye sika pa nso ya nti scan we there be politicians so ko di Japan na hwe tax ya tepem patente nti woni ma to so ketu abi wo so taxes awatwa e wo so no nti scan we penny for we di anya so bi ye ba to mo de dia na ye hu so adwuma wo tua kra wo nwen ho because him said two way am tue ye de be me we amame na we de kra nkra yi bre kuko board na point down we na krati musu ade nye fe ai mo anso mo say enwuma sua ne o ma bia nkanko na foundation ya ye wiki krati ya wo sua de foundation papa be pa e ya build e de ama akwada chire ni a wo kwa akọchira de e we ya ai sa hwe kwanya cheche ni kra sa nam so a obekwa ekosku mu no eji sa akra sa be kom se nso to a ye holiday eno de ye mu no panya na tompo na headmaster say patch of bad boy sa chase ye wo dwuma obi anko ni enko ho be boy be no enso be ka hye dem o man wo sika o man e wo sika ye yi pesemi nkuminya no efiri mu a o man Ghana e wo sika ye mi say politicians they be am come say NPP na me dey be am no be example because me na mo wa ban mu aban appointee bisa won se sika wonya e wa aban susu ampa se so wo private sector e ka benya sika susu ampa pokra se wo ya aban adwumani bia wonya political appointee a ka benya sika pesa min kuminya e na eku Ghana esa de obey ni yem kra so ye ni ye kura ni se Ghana wo abe yem so ye Ghana wo ye ni paboni nia today oh ona wo ona be ma ni ye ye nkan kroma presso sa de candidate ona be Ghana ye ona be se Ghana eto bia ya woni bia adwen se enye na me Ghana ye me bedibi tie nyina de ho agim ni yese no kasasa brofo nko a brofo tenti entopo kasa penifo tukwanya kwa amahudu obeso ne penifo ye wo Ghana enkoye bibia nya eti se bukodu na mo hwese na mo yo mo man na eti nye mo fe mo fe pa so mo ba mo yenti na mo adwe se mo be basa na so mo bibia ni ha o mo ye ya se mo wo ye ni awo ho ni agya nkura no ho munya o mo ho de ya Ghana no ayi ni wo mo oh me say na minister bi okọ US na bi maka to me fa di ntu da be challenge mam dunia to yam de o hospital ko nyina be say nyina to TV so am obi ehu Michian business no bo wo ye deputy minister wo Ghana okọ wa brochire o say akwasi mi secure da chairman ba can you imagine yes ya no mo de so bo wan secure o de o secure nipa yam o kana na kufa do wa me achikire better Ghana no eno na we news o secure future e de amane ba omu nyina omako wo ho eno o sida be kwabra na tekem atumura ato ekwan no ho na papa bi me refi ba bi kura menam papa bi so o say how na me dina me say we na wa dwene kura bu say wa dwen na o tekem pa ayi nwura afrika mu ato abonten abrad to kem koduru fi a wo be wi ato das bi obaka se zoom lion omu nya adwuma anye we panimu pa utu adua just say ye fra odada ofi ye fra mama ofi just say me dwen wa me ntiase o ye live by ye suru kra ya dress kwa shentade gina heel so nso adwene no nte say ye body no mumye anya careful mumye anya die ye na wo ye de ya ye nchia ne ha aha ne wo mumye anya ne ye
Ghana say mo keka yeti bom we ba say oh there life no oh mama nchia me papa ba kwa Uncle Tony US no me chia ono papa nyame hia ono obusian nim se obia we kwesi ento aso na we nya kuma we daily guide enkonaja yenwansa NPP opens presidential primaries on Friday. It won a prima penny adwa NPP amiko si fiada ena penifo de nkrata to so person be contest bi abefa na breso afabra na betwa osika na yemfa odi enko nkrata mu. NPP's anim wins Kumawu by landslide. Etiora NS yaw anim foni ena wa enra wa wini atitimu kura. Entrance Farmer sweeps 4 awards. Alex Dad the KGR Grab Awards. Daily Guide. Daily Graphic and so ADM. Criminals take over Pantan Hospital. Damango. Netco restores power to St. Anne's Hospital. By election, NPP's Anim wins Kumawu. GJ wins bid to host 3rd African Media Convention. Daily Graphic and so and they find that the Bokata and so ADM. GIJ lecturer appeals for help to raise 700,000 Ghana cedis for kidney transplant. Hey, Philip, Kafrawati. Lecturer could be such a fantastic young man. Oh, very dedicated to kidney media. Yaven kano na amam for age na yem one year contribute bi na yemfa $1 dollars. For transplant and any other as the original cost almost 300,000 Ghana cedis. And now share hospital so they were in India. And so cost almost $38,000. And yet you pay 700,000 Ghana cedis. And a form one yenyi enkwa. Newman pays over 843 million Ghana cedis to government for first quarter. And NPP secures 70.9% landslide victory. GBC workers threaten strike over removal of allowances. The fine at the Bokata and so do the buy. Tiahana by election now Kumawu dear no. News na mun see the buy. Adom online. Oba hono moa. Enua na waha. Na we no. 23 no ne so dwan was appoint yankoda. Mo so mo hwe no mo de ne kosa ka hwe. Metie ne maame ne so. Wa ye bi pen. Ni maame no enso chirem sa samanfo na kansem so gu ne ba ne so. Abasa maame wa so wa ebipen. But also this time there. Asem no no obi a oni aponche na na. No say asem ne e kan gu ne ba. Na de oye ne first na de nti na ani aponche beda. 23 years. Ye rati. Ye wi asekura na aponche. No oye ne lie na so friend ko dam paso. Say ye radi. Asem ne too say. I to say we as a movie be. Yes. But we dey o maame na e kasa be ma no so akura no so abemu ano no so kasa. Nti we news pa nipa ne aponche adade. Be. Everade mrem. This nyame we dey be she be. Yeah, what the condom ana. We obe use condom. We yare we be bra ba nyina na sa na ma ne me. We obe sa ne nipa akoda. Asa akoda. O de aboa no ho yare abaye nipa. Nti yare akase ne dititiri untime mo. Na ye nipa sa ne ye wo sa basa yare nkranketo. Tatra woman nemu. Trese. Edini na mentimi mo bi o entia. Ka me boy je se ohwe ansa no watimi abo. Di huhu abrofo no so huhu de ebo mo so. Ye ni apedi kese atos. Umye nyina hwe hu ye. Hypertension month na mu ane wo no. Esre mo bi an check ni BP no. Onhwe se de etie. Huhu status a unim se de obe manage wo hu. E de afa. Eni hu achinye. Kwasi nsia bi di baabie. Na mwe ne doso. Awe na ma for how many years in. And then I obe chere se wo yi akoment wo we Jawie na wi amane Jakwa ke jawie Dr. Nuago say ye ni fufuo ne salad because you wait me David ntimi o chiwa de masantima oh David so di wi a now the salad na David efia ye ne mam tene na me bu hu na de ama na nyame ya na kwasituma bi adwuma afa bi musumi so otwe aka no nya kakra de enko yente so de megitum yente so but nipa de ena no revenue so na bakan bi e kan se wo se sika na wo pegu no dibi na say dibi nya de dibi ko to yare ma dibi enjoy bi and enjoy
tu kwan ni bi sa chili bi sa pianadwo ni bi sa sausage ni fa ni sei hwe ni benkum ni fa uwi aye exercise so woni mu ndi wodi amu na exercise ye nyina no so na ye mfa da won krata no ensi ha ye da mo se pa na fide no nkoso na ha gudie mu nsam mamboatema nso wa ha wode ba fe pensem mu wo ha semidi kanso e wo ha kwasi de beto so tie kwaba na dwumadie nkaye no atwa so